Danas pravimo punjene paprike. Punjena paprika je strašno zdrava za jelo i recept je vrlo lak, ali uzme malo vremena da se napravi. Ali na kraju je vredno. Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i ja obožavam da kuvam. Rođen i odrastao sam u staroj Jugoslaviji. Došao sam u Ameriku 1986. kad sam imao 22 godine. Vrlo često imam osjećaj nostalgije za tim lepim životom koji smo imali. Kad me uhvati nostalgija, ja pustim našu muziku u pozadini i počnem da kuvam naše stare i neke zaboravljene recepte. Namirnice koje vam trebaju: 9 ili 10 paprika, zavisi do veličine, 450 g slanine, 100 ml ulja, 2 ili 3 glavice crnog luka 600 g, kilo i po mlevenog mesa, 250 g pirinča, 3 jaja, 1 kašika mlevene paprike, kašičica bibera, kašika soli, 2 kašike belog luka. Isecite slaninu sitno. Isto sa lukom isecite ga na sitno. Počnite da pržite slaninu dok ne porumeni. Sipajte 100 ml ulja. Dodajte sav iseckan crni luk. Dodajte 2 kašike belog luka. Jedna kašika mlevene paprike. Nakon što sve porumeni, dodajte 1,5 kg mlevenog mesa. Mleveno meso ne morate da kuvate do kraja, samo ga dobro promešajte sa svim i ostavite ga na stranu da se malo ohladi. Dodajte 3 jaja. Sipajte 250 g pirinča. Dodajte kašičicu bibera i kašiku soli. Sada treba da pripremimo paprike za punjenje. Secite dršku od paprike i koren. Samo pazite da okrenete nož suprotno od ruke da se ne bi isekli. I onda rukom izdubite koliko god možete iznutra.
Kada sve paprike izdubite, počnite da ih punite s mesom. Punite ih kašikom i probajte da napunite što čvršće možete unutra. Kada stavljate paprike u posudu, stavite otvor gore da vam se ne bi prosulo meso. Kada napunite sve paprike, možemo da počnemo da pravimo sos. Za sos vam treba 100 ml ulja, 1,5 kašika brašna, 1 kašika mlevene paprike, 300 ml paradajz sosa, 1 litar vode, 1 kašika soli, 1 kašika šećera i kašičica bibera. Počnite sa uljem. I zagrejte ulje da bude vrelo pre nego što stavite brašno. Dodajte 1 kašiku mlevene paprike. Sve to zamešajte dobro pre nego što stavite kašiku šećera. Onda dodajte kašiku soli i kašičicu bibera. Kada završite zapršku, dodajte litar vode. Zamešajte 300 ml paradajz sosa. I kuvajte ga sve dok ne postane kao gusta supa. I polako prelijte sos preko paprika. Zavisi kolika vam je posuda u kojoj kuvate. Ako sos koji smo napravili nije dovoljno da pokrije sve paprike, dodajte vodu. Tako da sve paprike su ispod vode, otprilike pola centimetra. Pokrijte posudu folijom. Ugrejte rernu na 180 stepeni i kuvajte ga 2,5 sata. Zaista se nadam da vam se sviđa recept. Molim vas, kliknite na like i ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe i da se vidimo uskoro. Hvala što ste gledali.